gatanu. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byakomeye, ibintu byamaze kuba ibindi byatukombeye, ngira ngo ni nabyo tugiye kuba twinjiramo muri amasaha yo ku gicamunsi, tukagenda tuba updating tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi, tuba updating tubabwira uko byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasoda ni benshi noneho barimo barinjira mu mujyi wa Uvira. Ibintu byakomeye, turaje tubibavire imuzini muzingo. Hari ikikango igihugu cy'u Burundi gifite, ndetse icyo kikango nacyo gishobora kuza gutuma uwitwa General Neva ahunga igihugu nyuma yo guhushwa. Icyo kikango nicyo gishobora kuza gutuma umugore wa General Neva ahunga igihugu. Mwaba n'Imana mwe, amakuru turimo turagenda tuyakurikirana gatanu kuri gatanu. Mbere yuko twinjira muri ano makuru, munyemerere mbanze nisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko nyamuneka bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi rwose bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline ya Tongo, ariko kandi bakaba muri Coline ya Kinazi, bari Bubanza, bari Gitega, bari Bujumbura, bari za Kirundo, bari hose bariyo gatanu kuri gatanu. Twaye ikaze. Bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zambia, Zimbabwe, hose bariyo tubaye ikaze. Ariko kandi no ku mugabane w'Uburayi tubaye ikaze, kuko tubasanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubasanga mu ntara gatandatu diaspora, mu Bubiligi, mu Bufaransa ndetse n'andi hagiye atandukanye. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima, nyamuneka tugiye kuba tunagaruka no kuri ano makuru agaruka kuri izi ngingo zikurikira. Turaze gusimbukira i Bujumbura, turebere hamwe icyitwa ikoranabuhanga ryatangiye gukoreshwa n'ingabo z'Abarundi. Iri koranabuhanga ngo rikaba ari ikoranabuhanga rishobora kuza kubafasha gukontora ibijyanye n'ikirere ndetse no gukontora ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu masaha y'imugoroba. Ese iryo koranabuhanga ni irihe, bimeze bite? Turaje turigarukaho. Turaza gusimbukira ahitwa muri CNDF hano Gitega, turebere hamwe iby'inama idasanzwe yagombaga guterana ku isaha y'isa moya n'iminota 30, ariko iyi nama ikaba yari kuyoborwa n'uwitwa Reverend Kuriyo, yamaze kuba isenyuka nyuma y'uko rwose ngo kuri breakfast ya mu gitondo basanze ibi breakfast imwe yarozwe. Bishatse kuvuga ese ninde warozwe, bimeze bite? Turaje ibintu tubyinjiremo. Turaza kugaruka kuri CNDD-FDD, turavuga byinshi bigiye bitandukanye. Turavuga ku banyapolitike by'umwihariko bamaze gutera agatebe, bakavuga ko uwitwa Reverend Kuriyo afatanyije na Neva ngo bashaka kuyobora igihugu cy'u Burundi kubi n'ubwiza, ariko ibintu bitazigera bibahira muri rusange. Ubuhanga bw'ibyuma baze kutwegereza irindi koranabuhanga kugira ngo tuze kuba rwose nyamuneka tureba n'andi makuru agiye acikana ku itangazamakuru bigiye bitandukanye, tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa Kirundo, turebe uko situation ihagaze, ariko kandi turaza kurebera hamwe ikijyanye na diplomacy y'Abarundi yamaze kuba nyinshi noneho ku rwego ruri hejuru. Turaza kuba turi ku muzo. Turaza gusimbukira hano za Uvira, tubabwire uko situation ihagaze. Ubwo naho turaza kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ariko se mwari muzi ko igihugu cy'u Burundi kiri muri diro n'igihugu cy'Ubufaransa, ndetse amakuru dufite ngo iyi diro idasanzwe ngo ikaba ari diro y'ibijyanye n'ibikoresho? Mwaba n'Imana mwe, nabyo turaza kuba turi ku muzo tubiva imuzingo gatanu kuri gatanu. Utari wakora subscribe nta kintu usabwa usibye kuyikora kugira ngo tubane neza mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Kamita nitereka ninjire. Yes, reka duhita duhera kuri nkuru rero idasanzwe nahoze mbona yandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko byandika inkuru zo mu gihugu cy'u Burundi ku bijyanye n'amarozi akomeje kugenda agaragara hano rwose mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona hano ingingo ya leta y'u Burundi yafashe katurebe nta mishinga. Igihugu cy'u Burundi ko ndakiri mu bibazo ndabona kiri mu bibazo kabisa. Cyitwa inzara cyavuze ubuhuha mu buryo navuga ko
budasanzwe. Yes, kaduhita duhera rero by'umwihariko muri CNDD FDD tubanze turebere hamwe ikijyanye n'irirogwa cyangwa se ikijyanye n'amarozi akomeje kugenda avugwa mu nzego za politiki ndetse no mu nzego z'umutekano, icyo bita security mu rurimi rw'icyongereza. Yes, ni ukuvuga ngo rero ibintu birakomeye, ariko kandi rwose bikomeje kugenda bifata indi ntera, kuko mu kanya gato ngira ngo mu masaha ya kare dukora ikiganiro nibwo twavuge yuko hari inama iteganyijwe, ikaba ari inama idasanzwe igomba kuza kuba. Iyi nama rero yaje kuba, ariko mu kuba kw'iyi nama ngo haza kugaragaramo amarozi kuri breakfast abayobozi bagombaga gufata mu masaha ya mu gitondo. Ni amakuru nahawe, ariko uyu muntu ntabwo ari ngombwa kumuvuga akamwihorere rwose, mutazamumiza ishokoro, niko abanyarwanda tujya tuvuga. Ni ukuvuga ngo rero iyi nama ni inama navuga yuko yari iremereye cyane yagombaga kuba, ikaba ari inama yagombaga kwitabirwa n'abayobozi barimo Generali Prime Niyongabo. Ni inama yagombaga kwitabirwa n'uyu Reverien Kuri w'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, ariko biza kurangira mu by'ukuri iyi nama itabaye. Impamvu iyi nama itabaye nta kindi kibyihishe inyuma, nuko ngo iyi nama ngo yari inama yagombaga kuba, ariko muri uku kuba kw'inama ngo hakaganira kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko ngo igihugu cy'u Burundi abayobozi ntibakizerana. Ngo niyo yabona ngo akantu gutya ku meza ye, ngo arikanga yuko ari amarozi ashobora kuba yatezwe. Ngo rero ngo iyi nama uwitwa Reverien Kuri nyuma yuko avuze ko ngo uwitwa General Neva yamuroze, ibyo bikanacicikana ku mbuga nkoranyambaga kuri rezo sosiyo, byarangiza bikarangira byaje kurangira n'ubundi uyu mugabo rwose avuze yuko ngo uwitwa General Neva yongeye gushaka kumuroga, ariko agashaka kumurogira muri breakfast. Iyi breakfast rero ni bimwe byari byateguriwe abayobozi kugira ngo bahite binjira mu nama, ariko uyu nguyu we ahita ibintu byose abisubikara bizambye, avuga yuko yashatse kurogwa. Na n'ubu amakuru akivuga yuko ibintu bye rwose ngo yakoreshejwe cyangwa se ibyo yifashishije muri breakfast ngo bikiri gupima ngo arebe ese koko nimba ibintu byari byarozwe. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi humvikanyemo amarozi. Si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, kuko ibi duhora tuyivuga tukavuga tuti kanaka na kanaka amarozi ari kuvugwa, umuryango uyu n'uyu waruganye. Ibyo byose ni bimwe mu bintu navuga yuko abishobora kuba byatuma igihugu cy'u Burundi kiguma kigaragara nabi mu buryo budasanzwe. Nka data uyu nguyu ni ndera, uyu ninde i Burundi ko ndeba ibintu byakomeye. Bya bindi twavugaga bijyanye n'ikibuga cy'indege, ndabona inkuru zabyo zikomeje kugenda zisohoka ku bitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi. Ni ikibuga cy'indege rero cya Bujumbura by'umwihariko ngo kirimo kirageragezwa mu buryo navuga yuko ari ubwo gukontorora, kugira ngo umutekano wacyo ukomeje kuba umutekano wizewe. Ariko nkagira indi drone niyo rwara ikambwira ngo witwa General Neva yikoje ku rubuga rwa Excellent. Itonde gato mbere yo kugira ngo twinjiye mu byizi ndege, tubanze tugaruka kuri no nkuru idasanzwe yatangazwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi byari kuwa gatatu yongera kwibasira igihugu cy'u Rwanda, arushinze guteza umutekano muke mu karere. Ibi yabicishije ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yikomye reka ndebe. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yarwikomeye i Kampala muri Uganda, ubwo yagiranaga ijambo mu nama ya 12 y'urwego rwo hejuru rw'abagenzuzi ku bijyanye n'umutekano mu karere. Umutekano rero n'ubufatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi iri imbere. Ibi ndetse byanavugiye muri Entebbe mu biro bye. Uyu mugabo yumvikanye avuga ko ashima amahanga
mu kwamagana akomeje kwamagana ibitero bya M23 n'ingabo z'u Rwanda muri Kivu zombi. Ngira ngo iyi nkuru ndabona hananditswe n'ibitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kadukomeze twumve. Ariko igihugu cy'u Rwanda neva gishaka hishyira, neva igihugu cy'u Rwanda ko kitigeze kimutera iwabo, neva igihugu cy'u Rwanda ko kitari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko dutuje, ko mu Rwanda dufite umutekano, ibyo bitanatureba. Igihugu cy'u Rwanda uyu mugabo aragishaka hiki, kuko inshuro nyinshi duhora twumva yikoma igihugu cy'u Rwanda, inama yagiyemo agashaka kugaragaza igihugu cy'u Rwanda nabi. Sinzi impamvu ibi bintu abiterwa n'iki bayita. Ati rero muri uyu mwanya ndagira ngo nshimire igisubizo cyihuse cy'imiryango mpuzamahanga itandukanye, by'umwihariko umwanzuro w'ibihumbi 2773 w'akanama k'umutekano w'umuryango w'abibumbye wamagana wivuye inyuma ibitero biyobowe na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ibifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ifatwa ry'imijyaguma na Bukavu. Ngira ngo iki kintu ubundi se ubundi mbere na mbere ubundi ibi bintu General Neva we biramurebara ko numva nta gihugu cy'u Burundi avuze ngo bafashe Bujumbura yenda cyangwa bafashe Bubanza, nkaba numvamo Goma na Bukavu. Ibintu rwose nubwo rwose ntabwo byakabaye, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi bigihindutsa, kandi igihugu cy'u Rwanda turabizi neza ko kinabihakana kivuye inyuma, kandi nta n'uwari wafata umusirikare wabo ngo bamufatire kuri buriya butaka. By'umwihariko atwereke dutangaze inkuru tuvuge ati bafashe umusirikare w'u Rwanda. Yes, no kuvuga ngo rero uyu mugabo yavuze yuko ashima inama zitandukanye zabaye mu rwego rw'akanama ka Afurika zamagana ubwicanyi, avuga ko ari M23 na RDF. Ndayishimiye rero yasabye abitabiriye iriya nama ya Kampala yo gushakira byihuse ikibazo kiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko nihagira igikorwa byihuse intambara izakwira mu zindi ntara, nihatagira igikorwa byihuse intambara izakwira mu zindi ntara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu bihugu by'akarere. Guma hamwe wagiye gufasha RDC uzi ngo abo uhanganye nabo yo nibamara gufata igicu control hano Uvira, nibamara kuyigwamo ko muraba murebana amaso ku maso, biraza kugenda bite? Uyu mugabo rero ati ubu tuvugana intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kwegera, iri ku gasongero kayo, ndetse nihagira igikorwa hari ibyago by'uko itazakwira mu bihugu bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo ishobora no kugera no mu bindi bice by'akarere mu minsi mike cyane. Yavuze ko kandi imitwe yitwaje intwaro mu mahanga irimo ihabwa ubufasha n'ibihugu nk'u Rwanda igomba gushakirwa umuti. Imitwe yitwaje intwaro iri mu mahanga ni iyi. Ariko se ibintu ubu se kuki atavuze ko FDL none hari uri muri ayiha imyitozo? Ati rwose imitwe yitwaje intwaro ikorera mu gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihabwa ubufasha bimwe mu bihugu nk'u Rwanda irashaka kubyaza umusaruro iki kibazo, nigira amahirwe yo guhuza amahanga ndetse n'akarere ku bibazo byo mu bice byamaze gufatwa, by'umwihariko muri iki gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba ari ikibazo. Ibyo byose nibyakomeje kugenda atangazwa Neva, kandi yavuze ko ibibazo by'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarindiriye utahukana intsinzi mu mujyi wa Uvira, ariko uko tuvyumva turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setup yashizweho n'ababirigi badukoloniza
kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijyanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neokolonialisme. Nicyo gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi, batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane, na cane cane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ivyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya diviser pour régner baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ivyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neokolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe abaka karere, abo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'indyane, kandi ko z'indyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima ku muyobozi w'u Rwanda, nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura message yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura message ya Perezida Kagame niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya genocide, akacubaka kikavaho cari kiri kikaba kigezaho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cubahwa mu makungu, igihugu carutumwako mu makonferansi akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho, mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga
niyo dukwiye gushira ku mutima tukamenya uko twoyashira mu ngiro, cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda. Yatanguza politiki ivuga ngo ni umunyarwanda, sinzi ko abarundi abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ivyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa ku kinyoma. Burya ibihugu bijya bikomakomeye vya Amerika, vy'Uburayi, byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi, baba imigra bavuye mu bihugu byinshi, bavuye mu makontina menshi nka Amerika. Hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la societe americaine. Byari gutuma abahindi, abari bavuye mu Burayi, abari bavuye muri Afrika, abari basanzwe muri Amerika, bategerezwa kubana mu mahoro. Hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée ishobora kubana mu mahoro, bakubaka igihugu c'igihangange, buri wese akoresheje ubuhinga bw'igihugu yavuyemo n'akarere yavuyemo. Ivyo rero byagomba kutubera akarorero. Burya rero aho Perezida Paul Kagame yavuga ati shiraho politiki ya ndi umunyarwanda, yagomba kugarura identite mu banyarwanda. Umunyarwanda wese yumve yuko biriya bintu ngo by'abahutu, by'abatutsi, by'abatwa ari ibintu byataye igihe, byari baze sur les classes sociales, ataho bihuriye n'ibijanye n'ibintu twita amoko. Kuko twarabivuze iyo tuvuga amoko, n'abantu tembera nko muri Uganda, tembera nko mu bindi bihugu nka Kenya, uzosanga ibintu by'amoko ari ibintu usanga abantu bafite ururimi rwabo, imico yabo, umwami wabo. Ugaca usanga rero abo bantu barashobora kuvuga ngo ni amoko. Ariko twebwe mu gihe duhuje imico, duhuje ururimi, twari dufite umwami umwe, haba mu Rwanda haba mu Burundi, ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'amoko ntabwo bishobora kuvuga. Mbere dufatiye ku rurimi, ugombye kuvuga ngo nk'ubwoko bwacu muri aka karere, mu Rwanda, mu Burundi, shira kubuha uve Igoma ugere uve Kigoma muri Tanzania ugere Bukoba. Hariya hose n'ahantu bavuga ururimi twumvikana, nubwo citwa igihe ariko ni ururimi twumvikana. Cuva mu Burundi mu Rwanda ugende Ubukiga, ugende Bufumbira, ugende mu Bahima bari hano muri Uganda, ugende mu bice bitandukanye. Usanga hose mu banyarwanda, turazi ko hari abantu umugwi w'abanyarwanda uri hano mu bice bya Uganda, bose tuvuga ururimi rumwe. Ni ukuvuga ngo abo bose turi ubwoko bumwe. Ucushirako Abanyamurenge, ucushirako bari abantu muri za Masisi, za Rucuru, ugende winjira mu bice bya Warikare, hariya hose hariho abantu benshi, imigwi y'abantu benshi, imirara y'abantu benshi, cyangwa ibyo twakwita retribi, bavuga ururimi turiko turavuga. Murabona rero ni igihugu kininiya, n'igice kininiya. Twovuga ngo turiko turavuga ibyo by'amoko, twoshiramwo abo bose twavuga ko turi ubwoko bumwe. Rero ariko icyo tugomba kumenya ni iki, nuko ibyo bintu by'amoko, by'amatribi n'ibintu ataco bimaze, nta gihugu na kimwe cubatswe n'ibyo bintu, atari uko ahubwo byagiye bizana amakimbirane n'ubwicanye hagati y'abantu. Si muri aka karere kacu gusa, ni mu isi yose, ni Burayi, no mwumva muri ziriya za Israeli, no muri Amerika murumva ko abirabure hariho n'ubagifite izo ideology z'amarasizme,
ibyo byose bigatuma abantu basamara, ahubwo ntibaje ku kivi cyo gushakisha rya terambere ari byo bisubizo bya bya bibazo dufite inyokomuntu. rero nicyo gituma abantu vuga ngo ntibatahuye ngo bige. Burya inyigisho ya ndi umunyarwanda ni inyigisho yo kongera kugarurira identite abanyarwanda bakongera kumva ko ari abanyarwanda, abarundi bakumva ko identite yabo ni abarundi. ibyo bintu by'amoko bigafutwa. turabona ko hari aho byagiye bishyirwa mu mategeko nk'itegeko ry'u Burundi, ibyo twakwita ngo amakoro darusha, ibyo twakwita ngo ubumwe bw'abarundi, ibyo twakwita n'ibintu byagiye bitsimbataza izo ngengabitekerezo z'amoko. mu gihe turi muri ibyo bitekerezo bitagira umumaro, ya terambere twifuza, ya food security twifuza, wa mutekano twifuza, ya mashure ari mu buhinga, ari reforme ajanye n'ubuhinga n'iterambere n'ibyo bwa innovation, bya industry, iby'amafactories, amatekinoloji, ibyo byo gukora ibigwanisho byo kurinda umutekano w'ubutunzi bw'ibihugu byacu, ntituzobironkera umwanya tukiri muri iyo mitego baduteze. nicyo gituma navuze mu ntango, nagomba kuvuga ngo Uburundi, u Rwanda ni ibihugu twovuga ko ari amahasa. rero icyo twakwita twin countries, ibyo rero nibyo bigomba kwerekana ko perezida w'Uburundi, perezida w'u Rwanda, rya terambere nimba turyifuza, n'abantu bagomba gufatana mu nda tukareka ibyo bintu. mbega u Rwanda rwatera Uburundi ngo rufate hehe ko hari gato? mbega Uburundi bwatera u Rwanda ngo rwigarurire intara yihe? nicyo gituma rero ahubwo Uburundi n'u Rwanda bari bakwiye gufatana mu nda bakareba ukuntu bagura muri Kongo, twagura muri Tanzania, kuva Kigoma kugera Bukoba, n'ahantu bumva runo rurimi rwacu, n'ahantu dusangiye imico. nimba ari intambara zogira insobanuro zoba ari izo, ariko nabyo intambara nta nyungu n'imwe ifite. ahubwo twebwe nk'uduhugu duto tugomba kwagura mu mutwe, tukabona uburyo tutegerezwa kwexploiter les opportunités ziri muri ibi bihugu bininiya bidukikije: Kongo, Uganda, Tanzania. murabona n'ibihugu bidukikije bininiya birimwo ubutunzi bwinshi. tugomba gukura mu mutwe kugira ngo abategetsi b'ibihugu byacu ahubwo bamenye uko batekinga advantage on opportunities ziri muri ibyo bihugu. nayo ibyo kuvuga ngo intambara z'akarere ngo ibiki, ibyo bintu atari umuntu atagira ubwenge, atari umuntu yasaze, atari umuntu yataye umutwe, nta muntu yoja muri izo ntambara ngo intambara z'akarere. ahubwo dufatane umugozi umwe, twubake East Africa ibe igihangange, kuko amapeteroli, amazahabu, amadiyama, ibintu, isi y'ubuhinzi, amazi, ubworozi bishobora gukorwa muri ibi bihugu byacu, byogaburira isi nzima. reka rero tureke guta umwanya. ndateye akamo abaperezida bayoboye East Africa, bareke kudutesha umwanya babundaraye ku nyungu zabo, babundaraye ku bitekerezo byabo bipfuye, abandi bari au service de neocolonialisme, kuyuzana ibintu by'amacakubiri, ukazana ibintu by'intambara zifatiye ku moko, ku mipaka, ugafunga imipaka, ukugarana abaturage bawe ntibashobore gutembera cyangwa bagire umwidegemvyo yo gukora ibikorwa byabo. niyumvira yuko ubwo n'ubusazi.
rero nico gituma ibihugu byacu nibikeneye abaperezida babasazi bagwaye mu mutwe bibijuju, ahubwo dukeneye abaperezida babona kure, babona opportunité, butunzi. Le sous-sol iri très riche, dukwiye ko exploit, akaba ariyo ntambara bagwana bakaja hamwe kugira ngo ibyo bitume buri muryango, buri family ibona ibyo kurya bihagije, ibona aho kuba, abantu bavugwa kuri gusa, abantu biga amashure kuri gusa kugeza za universite. Turebye ubutunzi buri muri aka karere ka East Africa, ibyo byose birashoboka. Ariko nitwahubira muri ibi bintu ngo intambara, ngo amoko, ngo ibiki, nagomba ndababwire yuko ibi bintu c'est une honte pour East Africa. Nico gituma rero nongeye gutera akamo ka nyuma abayobozi bakuru b'ibihugu byo muri East Africa, ahubwo baje hamwe, na cane cane twebwe Uburundi n'u Rwanda, gufatana mu nda, kuba hamwe, kuvuga ijambo rimwe. Ivyo nivyo vyotuma twebwe uduhugu duto duto twagiye ducagagurwa ko amateritware yacu agatwagwa mu bindi bihugu, dukwiye kwiga ahubwo ubwenge n'ubushishozi bw'ukuntu abaturage bacu takinga advantage on opportunities ziri muri ibi bihugu bya East Africa. Nako kamo nagomba gutera igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, bahagarike indyane, bahagarike amapolitike y'ibinyoma n'ibintu bitumvikana. Nimba umuntu yananiwe kuyobora igihugu, natekane abisa abandi bafite ibitekerezo bizima byo kuyobora ibihugu no guteza imbere ibihugu. Nayo Burundi ngo buriko burondera niyo mbare, ngo iki bakamara imyaka hafi 5-6 irenga ngo barimo barondera niyo mbare, ngo niwe ngo ababujije iterambere, ngo ni watumye igitoro kitaboneka, ngo ni watumye abaturage batihaza mu bifungurwa mu Burundi. Ugaca usanga ivyo bintu ntawe ukwiye kubiha amatwi, ivyo bintu ntawe ukwiye kuvyumviriza. Ibyo bintu abarundi barakwiye kumenya politike y'ikinyoma bakayiva inyuma, kuko biragaragara abantu bategetse Uburundi kuva ku matora ya mbere yabaye mu mwidegemvyo ahuje muri multipartism, ndavuga kuva muri mu 1993. Nubwo bitagenze neza ivyakurikiye, ariko biraboneka yuko abategetsi bagiye bakurikirana kuva ico gihe, kuva inyuma ya Ndadaye kugera uno munsi, batigeze barondera ineza y'umurundi, ahubwo barondeye kuzuza inda zabo, kwirundaniriza ubutunzi, bituma wa muturage arakena bimwe vya nyuma. Nico gituma rero abarundi bakwiye kuba maso. Imyaka 20 ishize turi muri politike isa n'iya demokrasi, isa n'iy'amatora, ariko turabona ko ibi gihugu c'u Burundi casubiye inyuma mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ibintu bitari bikeya. Intambwe u Rwanda rwageze ko twebwe tuba twarayirenze, ariko none murabona turi inyuma cyane. Rero icyo mpanura nuko Uburundi guhagarika politiki y'amakimbirane. Nimba Ndayishimiye yarananiye gutwara, akaguma besha Uburundi ngo hari Rwanda, ngo hari M23, ngo hari biki, ngo hari Red Tabara, ibyo bintu nabireke, naceceke. Nimba byaramunaniye kuyobora igihugu, abise abandi babishoboye kuyobora, batafite ivyitwazo. Noneho buhoho ngo intambara ngo y'akarere, ubwo agomba gukwegera umuriro Uburundi bwose. Nka ya Satani yacigwa urubanza rwo guterwa mu muriro, ikavuga ngo uyu muriro sinawugwamwo jenyene, reka ndondera abandi bantu
tugwanemwo. Nico gituma rero nongera gutera akamo abarundi, tera akamo Ndayishimiye nimba yogarura akenge izo politike z'intambara, izo politike ngo Red Tabara se nibandi ntashobora kwicarana nabo bakaganira, bakaza nabo bagakina politike mu mwidegemvyo mu gihugu c'u Burundi mu mahoro, atawe batutse, atawe bishe, atamigumuko, bakumvikana ko umuntu wari we wese akwiye kugira politike. Ibyo bintu byo kugaranira abantu hanze ngo bakubise amakudeta ngo bagize nte, ibyo bintu nibabireke, ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gutuma Uburundi buguma perpetuellement dans des conflits zitagira izina. Nabo nyene bavuye mu ishamba, ibyo bakoze, ibyaha bakoze, abo bishe, za Bugendane, b'abanyeshure bibuta, b'abanyamurenge, ntawe uriko arabiruka inyuma. Nico gituma rero bakwiye kugira nte, gushira ineza y'amahoro, la priorité à la paix, kurusha ibintu byo gushishikara umuntu yarimanta de conflits inédites, de conflits zitumvikana zitagira umumaro, bigatuma urubyiruko, abana bacu bariko baravuka ubu atakazoza babona imbere. Nico nagomba kuvuga, ariko nereka abarundi, abanyarwanda, nta mipaka ikwiye kugurugwa, imipaka ikwiye kugurugwa, imipaka ikwiye ahubwo no kuvanwaho, twese tugakorera hamwe, kuko turi ubwoko bumwe, turi ururimi rumwe, dufite imico imwe, twarashakanye, dufite imiryango hirya no hino. Nico gituma ibyo bitekerezo byo kugara imipaka, mbega ziyugarana kugeza ryari? Aziyugarana abarundi kugeza ryari? Nico gituma ibyo bintu, izo mpamvu avuga ntabwo zifite zumvikana, ntabwo zifite essence. Nico gituma rero intego ni yayindi, twese twunga ubumwe, tubumwe, tugire one Africa, one vision, one development. Murakoze ko zidashoboye kubakingira, kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Warikare, nubwo bavuga ngo hari ababirigi, hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara, nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramwo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi, kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire. Ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva, ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe, biragoye ukuntu yogira amakoncession, ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda, nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi uvuga ngo hariho ibintu ngo byangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa. Oya, kuko iyo bamaze gutsinda, bagutsinze bo baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma ibyo biganiro bibera awikro,
cyane cyane ko ndavuga ku ruhande rw'u Burundi bishobora kutagira efe, ariko kumbure ibiganiro bishobora kubera awikro hagati ya leta ya Tshisekedi na M23 ihagarikiwe na Colonel Nanga, Kabila na ziriya ngabo ziyobowe na General Makenga.